Матурлык туйда кәрәк, уңганлык көндә кәрәк. Башкортстан юлдаш телевидениеһы егеттәрҙе егәрлеккә һанай. Максаттары ысын ир-егет һөнәрләрен үҙләштереү. Етәүҙән бер еңеүсе сығыр. Безнең менән калыгыз. Бүгенге заман егете. Кем һин? Ниндәй һөнәрләрең бар? Йылҡысылык, тимерселек, солоҡсолоҡ кеүек халыҡ кәсептәрен белеү һиңә мөһимме? Ете егет проекты. Мин Искәндәр Янбәков, бөтәгеҙгә лә сәлам. Сәлам, дуҫтар, мин Ғәлин Раян. Мин Такалов Алмас. Минең исемем Аралбаев Буранбай. Сәлам, ҡәҙерле тамашасылар, мин Салауат Зенединов. Мин Биксеңәр Ферик. Мин Салават Хафизов. Егеттәр, бұл безнең бүгенге остабыз Дамир Хәлфидин улы. Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ, егеттәр. Дамир ағай, һеҙ был эш менән ҡасандан бирле шөғөлләнәһегеҙ? Мин был эш менән Армениядан ҡайтҡас та булыша башланым. Беренсе уҡытыусымда, ул исеме Алмас. Шул мине эшкә алды инде, шул өйрәтте. Тағы нимә әйткем килә, егеттәр, был мына тимерселек эшендә рәссам да булыр кәрәк, ҡаяҡтандыр скульптор да булыр кәрәк. Ябай ғына элементтардан матур ҡапҡалар эшләргә була бит инде. Ижади ҡараш мөһим был эштә. Әлбиттә. Ҡағыҙҙа яҙып узорҙар эшләйем дә, шуны ҡапҡаға күсерәм инде. Конкуренция нисек һеҙҙә? Конкуренция беҙгә ул хәтлем юҡ тип әйтәк тә була инде. Беҙҙең һамаҡ Тиҙҙән була инде. Беҙҙең һамаҡ Өйрәнеп алһаҡ хәҙер. 4 цех бар Баймаҡта. Был ете егет проектына мин иң беренсе яңы һөнәрҙәр өйрәнергә килдем һәм икенсенән әлбиттә еңер өсөн. Өсөнсөнән мин яңы дуҫтар табырға килдем һәм тағы ла бер мөһим мәл, ҡыҙҙар, минең ҡыҙым юҡ. Улар араһында нисек айырылып тораһығыҙ үҙегеҙ? Сифатлы яһайһығыҙ. Сифатлы, һәм дә төрлө станоктар булған арҡала беҙҙең узорҙарҙа матур килеп сыға инде. Аҡса яғынан прибыль бар. Банкта эшләгәсеңә. Әлбиттә, тимер эшендә бар. Мәсәлән, мына 25 меңлек ҡапҡанан 7-9 мең үҙебеҙҙең кеҫәбеҙҙә ҡала. Был проект миндә ҡыҙыҡһыныу уятты. Шуға ла мында килеп, үҙемде һынап китергә уйланым. Ятып ҡалғанса, атып ҡал тиҙәр. Ниндәй ваҡыттарҙа эшләйһең? Ҡапҡа ауырлығынан тора инде. Әгәр ҙә еңел генә ҡапҡа булһа, беҙ аны бер көндә лә эшләп ебәрергә мөмкин. Ауырыраҡ ҡапҡа булһа, бер аҙнала. Мәҫәлән, мин ошо тимер буйынса әҙ беләм. Миңә башлап ебәрер өсөн нимәнән башлар кәрәк? Ошо эш, ошо бизнесты дип әйтәк. Ну, күберәк практика кәрәк инде һиңә. Шундай... Тимәк, беренсен ҡайҙалыр эшкә төшөр кәрәк. Үҙеңә өйрәнеп ал кәрәк. Өйрәнеп алғас. Алдырып китәйек һин бында сау. Был проектҡа беренсенән, әлбиттә, бәйгелә ҡатнашыр өсөн һәм үҙемде һынап ҡарар өсөн, икенсенән яңы таныштар, яңы дуҫтар табыу өсөн, өсөнсөнән тәжрибә өсөн. Еңге әлбиттә килә. Оҫталыҡ һеҙгә ҡайҙан килгән икән? Атайымдан инде. Атайығыҙ шуға. Атайым тимер оҫта, заводта станок артында тора инде. Һеҙгә көн һайын иртәнсәк тороп, ошонда эшкә килергә Ниндәй көс этәргес булып тора. Иң тәүҙә үҙеңдең эшеңде яратыр кәрәк инде. Шунан ғына килеп сыға ул этәргес көс. Әгәр ҙә яратмаһағыҙ, ул барғы ла килмәй бит инде эшкә. Тимәк, был эште яратам дип әйтә алаһығыҙ. Ысын күңелдән эшләһәң килеп сыға инде. Урам буйлап китеп барғанда бер ҡапҡаны күреп, «Эх, мин яҡшыраҡ эшләрем» тип уйлағанығыҙ бармы? Әлбиттә. Унда үҙегеҙҙең визиткағыҙҙы алдырып китмәйегеҙме? Үҙемдең ҡапҡаларын эргәһенән үтеп китһәм, һоҡланып үтеп китәм. Маҡтанам. Был проектка килдем мин, сөнки мин яңы һөнәрҙәр менән ҡыҙыҡһынам. Шуға ла шуны өйрәнеү минең өсөн бик фәһем. Тормошта һәр ваҡыт алдынғыларҙың араһында булырға тырышам. Бөгөн нимә эшләйәсәкбеҙ? Беҙгә ҡыҫҡаса ғына аңлатып үтә алаһығыҙмы? Бөгөн һеҙгә бер ябай ғына элемент эшләп күрәтәм. Профильный торбанан. Ғөмүмән был элементтар ҡайҙа ҡулланыла? Был элементтарҙы ҡапҡаға, навестарға ҡуялар. Тимәк, ниндәйҙер биҙәүестәр яһайсың? Биҙәүестәр, Ауыр эшме? Хәҙер ҡарарһығыҙ. Үҙегеҙ күпме ваҡыт эсендә өйрәндегеҙ? Бер көн эсендә эштәргә өйрәнеп буламы? Әлбиттә, был станокка CD-диск бирелә, шуны ҡарап өйрәнәм. Тимәк, һеҙ видеоға ҡарап өйрәндегеҙ инде. Беҙҙең егеттәргә бөгөн рәхәтерәк, сөнки улар дисктан түгел, ә тере оҫтанан ҡарап өйрәнәсәктәр. Шулай итеп башлайыҡ. Хәҙер беренсе станокты включайтабыҙ һәм профильдең сетяктарын баҫтырабыҙ инде. Алып килеп барһаң.
Бірнің әлі ұдығырман түгім. Мына профильдің сетяқлары басылды, көрәгін? Тегі түгіл, іске батқан. Бұл проектқа келудің мақсаты қарарға несек ұсталар өзлерінің юнәліштерін тапқандар, несек бұл ішке келгендерін, өзіме нендейдір тәжірибе алырға олардан. Әм де өзімді көретірге енді. Ике ағысында бақтырады, шылай. Мына қарағын, ике ағысында нәдіг айттығын бақтырып. Бұл немесін, бұл әдір насаткылы узор ішлейді. Мұнда мұна педаль бар. Оны ебіштіру бар, қадырай саламын. Ялпаштарған бар. Yok ол мұна бүккенде еңіл бұрылыр. Өзімдің ауылымда ең актив яштары болып тұрам. Ошы проекттан соң менің ауылдаштарым, достарым менің артымдан келердер, менің хымақ түрлі ердерде қатнашып, еріп, өздерін көрсеттерге тырышындар үшін бұл проектқа келдім. Шылайда тұрады. Осына бар өте бір педальдан аяқталады. Шынан соң әр екінші насатқа қойады. Әді дұрырақ насатқа қойып, тағылай үрілтәді. Шолық. Ал бөгілген ерінің нәмәхін өзгертті ма? Ол диаметрін дұрайтайынды. Қосқағын. Бұл проектқа келдім, әлбетте еңер үшін, өзімді хынап қарар үшін, яңы достар табырға, һәм білеке сапта тамыр қарап отырғанда гел ойлай тұрған бұл балаларды несік алар екен деп, мен де сонда бірғасан келіп шыққан мені деп ойлай тұрған. Тағы бірді икінсе ағысын әйлендіреді. Қорқмайсың ма? Жоқ, оны Бармаған құша кетерсің. Yok, onda inleme yok. O salmay. Темір ханма енді. Бұл әзір бұлдым. Әзір olur. Тапқанның баштарына қойырға... Аны фантазияда қарап енді. Бүгінгі заман егіті. Кем хин? Ниндей хөнәрдәрең бар? Йылқысылық, тимерселек, солық-солық көвік халық кәсептәрін білу хиңа мөһимме? Еті егет проекты. Егіттер заготовкалары болды. Әгәр дә станок бойынша ыралары булмаһа, эш башларга була. Кем беренче була? Әйдәгіз, мен башлап қарайым. Ислейхің мені сегіштарға? Әлбетте. Елі? Шыны бара өді ағай. Ішлеген вақытта қолдарым қалтыраманы, әлігі вақытта қолым қалтырай. Артабан егіттер кімдер башлай? Әйдә, Дамир, мен баштап қарайым. Бұл бұрауды егіттер сақайлетейік. Юзырықман. Мен елдірік үлкенірек шықпайды. Бір екіске әйдәгіз. Yüz балдан бір екен балдық естеген бір теп ойлайым өзімді, шылайырақ фикірдемін. Қазір кем өзінің күсін санап қалыға тілейді? Әді мен, дедігіне, ішлеймді. Тәләк одағы ішлейгіз. Дедігіне ішлейміз. Бір ол шікілейді ішлейді. Үнчап кетті ол. Шында тағам еді. Тап келген. Шында тағадым. Кетті. Әлі шылайды? Шылай ма? Дүріт сей. Тоқтайыз. Әдірін шында. Кетті. Шындам? Мұна ошы елендіріп қойады. Әдір. Шылайым. Незек шылай түгіл ме? Ой. Артқа. Адырақ алғарақ. Оңашылды. Так, ой. Нчап тұрмай ал.
Тоқтамайды. Ниче тоқтамайды. Аяғымды, Ниче нормально келіп сықтылайын. артқа Қытай, өйдім іштеп. Әншеп сықмайды. Қолыңды айтып берейін. Келіп сықманлайын. Өйдім. Егет. Ұшыны шатақ, вот болды. Дұрыс келіп сықты, ладно. Өйдім ішлер мен әлі. Салауаттың сығып кеткен ақшаманы енді Үсігіп, халқын көретіп, инструментті ташлап сығып кетуі бик орынсыз болды. Әдірек түзімлігі етмені, қайтып әгер ішліхә келіп сығыр ені, салауатты аңлайым. Мен өзім идеалист хамағырақ келіп сықмағас, һәм шуғалашы мен кеттім енді. Һәм келәһе ойындарда мен ала бір һәм атыр деп өзімді күрәтірге тырышасақмын. Егіттер, ойлаймдар, мен кеткәс қауынғандардыр. Әмма кім біле аларды. Олар ма сөйлешмәгән әлі. Қарарбыз, нәзік болар артабан. Салауат бізге қоңырақ қосылыр, әлеге давам етейік. Ерек, сен әдірмі? Әдірім. Әр сақ әдірім. Егіттер қарап тұрып. Мен инеп тұрманым, сөңкі мен сығып кеттім бетінде. Мен тәуәкәләнім һәм шуға меңе қиынырақ болғас көтіп тұр. Сен нетілейін мұны есігіштерге? Барғандай. Қарап тұрдың мұны. Ояққа түгілінлей? Шайқа. Сен бұтама мен де. Матур. Қарап тұрам. Етер. Молодец. Артқа. Сен екенсі ұшаттың тұғы. Бұл станокты мен бірінсіға көрдім. Адырақ қорқыныстар болды. Темір бетенді бәлке қолды онда қасарайным. Ақшаманың малі екенсі? Әді ашағайным үшін. Қадар ашатым тегерін? Матур іштәһәң ашатырбыз. Бәлке хатып ақса ішлеп өдім ашарын. Бұл дұрнымайын оларға. Матур. Қатты матур келіп түспешпін? Ауыр болды ма іштәу? Юқ. Рахат. Шаянарақ кеші болғас, әлбетте гел шаярып кешінен әдірек күліп дегендей шолайырақ кешілердің көңілін әдірек көтеріп, әлбетте менің юморды аңлаған кеші болға солай. Әлеге давам етейік. Әдәгіз мен, әдәгіз. Жолайыр алға. Егім болшы. Мен үштегі. Ярдам етер. Келіп сықмас. Искандар. Рахмат. Бүгінгі заман егітті. Кем хин? Ниндей һөнәрдәрең бар? Йылқысылык, тимерселек, солық-солық кеүек халық кәсептәрен белү һиңә мөһимме? Ете егет проекты. Дамир ағай, біздің егеттеріміздің эшләрен қарап, баһалап өтейік. Узурдың қайсы урдарында игътибар итәргә кирәк. Бұл эшләрдә нисек баһалайбыз? Алмаздың ішін қарағанда көрәгім бір тигізлікте ятмай. Икеге қосыла. Нисектер қиышырақ кеткен? Қиыш кеткен. Бұл яғы үскі асқа, бұл яғы үскі. Һәм дә инде мына
үтә бөгелеп ебәргән. Бастырганнар. Көсәнгән безнең егетебез. Bunday pedagog taqibqa qo'yernigizmi? Куйма синең. Шундай атып торган. Искәндәрдеке һәйбәтрәк эшләнгән. Басылган җирләре юк, тигез. Әмма шулай да ничектер Әйе. бер тигезлектә. Бер тигезлектә ятмай остары. Бұл бәләкәс кускарын эшләгәндә бер ягын бассаң, улар бер тигезлектә килеп сыга инде. Был егетебезнеке монда ла бар, ике як осылы, ике якка киткән, бер тигезлектә ятмай. Демәк, бұл башлангыч этапта еш кабатлан торган хаталар инде бу. Әйе, Сезекеләр шулай батыргайным. әлбиттә. Моны алмаздык хамак була торган минеке. Безнекен күрәгез, ничек башлый? Һез егеттәр, афарин, матур эшләйгез. Был егетебезнеке һәйбәт бөгелгән, тигез. Монда ныграк басылган түгелме ошо урында? Әллә шулай Ул юк, шулай килеп сыга. Барып yetkермәһә, шулай килеп сыга. һәрбер эш бер-берсен кабатламай. Үзе бит яңа тарих. Һәрберсенең үзенең сәлеге бар. Демәк, монда ла нидер тигезлек юк. Тигезлек юк. Буранда һин дә басмагансың, юк. Буларды урын yerine yetkереп эшләп, бару капка бүтәнне куйырлык. Әлегә буранда yetkереп үтмәгән урынны. Бұл егетебезнеке нисек килеп сыккан кара берәк. Бөтәһендә лә шул бер хата инде. Айбат дөресен әйткәндә, береһе лә бер тигезлектә Без ятмый. генә хата һәдә эшләйбез ул. Өйрәнгән сакта хаталар була инде ул. Хаталану куркыныч түгел, әмма шулай да килеп сыкмаган. Дөресен әйткәндә, егетләр тырышкандар, бөтәһенеке лә һәйбәт килеп сыккан. Алмаздык мин бару кыркып куер идем, мин остарын бугала капкага. Шулай итеп, бұл эшләрдән кайһыһын иң шәбе, иң камилы, иң матур итеп таныйбыз һәм иң сездән алмасы галин. Алмаздыкка беренче урын, арттан. Мына бұл егетебезнеке иң һәйбәт килеп сыккан, ул беренче инде. Кана карая әле. Уныкі тигізлігі якынырақ инде, тигізлік. Баймакка иңгәнердә куйып куербыз. Онан алда еңөсегә бит аны алтынлап, матурлап тапшырайык. Әлбәттә. Еңеуіме бик ышанып та әйтмәйм инде. Бөтә егеттердің дә эшләре бик матур булды. Райондың эше бик матур булды. Уның эше миннән яхшырактыр дип тә мин уйлап ебәргәнем. Минең эшем ул егетекенә караганда яхшырак булгандыр дип уйлыйм. Ләкин оста үзе белә, мин үземнең уйлавымса, мин уга караганда яхшырак эшләрем. Хәзер Айбулат тимерде алтынга әйләндерәме? Мен астында ердән кабылат дип беләм. Юк, ул менән дә балончикта атыла. Мастер-класс миңа болай охшаны, ләкин бик ябай күренде инде бу миңа. Оста үзенең эшен белә инде, һәйбәт аңлатты, ләкин минең өметтәрем акланманы. Киләсәктә бу һөнәр миңа кирәк булмас ул. Гомумән һез бояу менән дә шөгыльләнәсез. Әйе, мин үзем шаллайым капкаларды, ошондай элементтарды. Бұл ғанада менің конкурент өзім болды мен, өзіме. Несегерек ішті, яқшырақ іштім, бірінші бұл өрінім. Әмі ләкин опыт етмән енді. Сынапта алтынға құшаны. Болды. Болғандыр, Ялтырай ма, ялтырай? Мастер-класс миңа бик нык охшаны, ләкин был тимердән әйбер эшләве нык миннән охшамай. Минеке түгел. Шайтып егерне салар насыга булар инде. Был һөнәр бер көндә генә өйрәнерлек түгел. Практика кирәк, әлбәттә, практика етмәй уларга. Кемдердер тырышып еткермәй инде. Характерына күрә етмәй тырышлыгы. Әдеп ирек һине котлайбыз. Һин бүген иң оста тимерче исемен яланың һәм остабыз кулынан Үзеңә сувенир үзең эшләгән. Молодец. Гырлык менән ирек. Ала килешәме өрелеп күрде әле. Юнганда лашмын менән юан. Алтыны мөгаен дә калыр. Кулы оста күренеп тора. Унда егетте эшкә алырга булыр инде. Күренеп тора тырыш. Егеттер бурсылмагыз, бул бер алыштыгына еңелдегез, хугыш әле дәвам итә. Еңүсе булыр өчен һәр кемегезнең дә мөмкинлекләре тиң. Безнең еңүсене
халык үтә һайласак, буның өчен bash.news сайтына инеп, охшаган егетләргә өчен тавышларыгызды юллагыз. Менә улар сезнең тавышларыгызга китә. Һин егеттербез арасында иң олыһы бит инде. Тимәк, тәҗрибәң дә күп. Әне исемдер бүгенге һынауда һинеке килеп сыкманы. Бүгінгі хынауда менге келіп шықманы деп айта алмайым. Чөнки мен беренчеләр арасында бардым. Теге безнең останам һуң икенче булдым. Мен результат һәйбәт булды. Мен үзем ятып калдым деп айта алмайым бердә. Әне өчен еңүсе булманың һуң егеттер арасында. Останам һуң булгас, бөтә этаптарда һәйбәт күреп итмәдем. Әгәр дә каватлап бер китапта күреп укыган, яңан аңлайм инде. Егетебез бит бердә гаранылы өрәнде һәм еңүсе булды. Унан һуң 4-5 егет булды моның алдында. Шулай бит. Безнең егеттер нишләптер салават шаярта белмәй диләр. Шаяртһала урынһыз дип әйтәләр. Буга инде харышта. Шаяртуларым үзенчәлекләр инде күрәһең. Аңлаган урында аңлайлар, аңламаһалар шулай та инде. Бүтәннән ярапмай. Мине төп конкуренттар итеп күрәләр микән әллә? Ну, мин тикә җиткән күрәләрдер инде. Шуга бәлки бардыр инде, ул булмай. Бәлки һиңа был проектта булырга кирәкмәй булгандыр. Сит яктан карап үземдә уйландым һәм был проект миңа кирәк. Чөнки ул мине күпкә өйрәтә. Әгәр дә ошо һынаудар булмаһа, мин шул урында калыр идем. Менә инде сыгып киттең бит инде. Өйгә бөтенләй кайтып китәм дигән тойгылар булманымы күңелеңдә? Тәүдә булды. Тәүдәрәк булды. Әмма ул бит кинәт килеп сыга. Ондай хидәдер. Онан сыккас, алай ярамай. Нимә һине туктатты? Мин нимә туктатты? Мин бит теге әдрәк авыдым, кайнарак булгас, ултырып әдрәк уйлап алдым да. Мин үземдә ханап карарга килә. Шуның өчен мин бер юлда туктап калырга теләмәйм. Шуга ничек булса бирешмәенсә, артабан көрәшкә килә. Кыенлыктар булһын, улар мине яхшыга һәм күпкә өйрәтә. Бүген егеттеребез тимер эше үзләштерде. Кемгәлер охшаны, кемгәлер егеттер охшап китмәне, шулаймы? Әмма һынаудар алда әле. Әдер булыгыз, Айбулат, шулаймы? Һәр көн һоңында егетләр без ошай дип усакларында йылып, көнгә ниндидер һыгымта ясакбыз. Күзләрегездән күреп торам, тимер эше күз алдына килтергәндән башкасырак булып сыкты, чөнки тимерчелек дигәндә һәр кем ниндидер кызу ут, сүкеш белән һугуды күз алдына килтерә, әслендә аны станок кына эше булып сыкты. Шулай да егетләр һезнең нинди тәэсиратларыгыз калды ошо һөнәрдән? Әлбәттә, мин шулай дип уйлагайным. Безгә башта әйткәстәр, тимер эше тигәс, мин уйлагайным элекке һымак тимерде кыздырып, сүкеш белән тукмап эшләйбез икән дип. Әмма ләкин ысынында әлбәттә хәзерге заманга техника белән эшләү әлбәттә еңелрәк, күпкә еңелрәк. Был һынау ябай тоелды димәк хәзер, шулаймы? Бұл һынау безгә ябай тоелды тимәсен, әмма ләкин кыен да булманы. Әмма ябай һынау булһа ла кайһы бер егеттеребез эшләй алманы бит. Салават Зәйнетдин. Әйе, мин бүген үземдә сарыктан күрәттем. Һәм мин бик буның өчен үкенәм. Идек һинеке беренче тапкырдан яхшы килеп сыкты. Бүген шатсың бу еңүсе булуыңа? Әлбәттә, еңүсе булуыма шатмын. Бұл эш катмарлы булмаһа ла, үзенең серләре бар инде. Искәлекләре бар димәк. Төзерәк тотарга кирәк. Раян, һинең дә эшең югары баһаланып, иректеке белән бергә берип килә инде. Әмма төшеп калдың, оста дөрес баһаланымы? Мин уйлавымча, оста дөрес баһа бирмәне, чөнки ул минең эшемне күргәндә үк Күзләр ялтырап, аптырап китеп мине мактап җибәрде. Күпкә күтәрде. Ул бит минекен һинекеннән һуң караны бит. Бәлки иң алда һинекен караган. Ул һәйбәт дигән дә. Минекен күрәс, ише һәйбәтрәк икәнен аңлап, әдрәк тыңгандыр бәлки. Устаның баһынан китмәгән. Искәндәр, һиңа охшанмы бүгенге һөнәр? Бүгенге һөнәр миңа охшаманы бөтенләй дә. Мин ул һөнәрнең матурлыгын күрмәдем. Ул тимер бүгенгә минеңсә ул иҗади эш түгел. Мин Искәндәрнең фикерен уртаклашмайм, чөнки әгәр дә шулай эшләй алһам, әйдә эштәп күрәттерһең безгә. Ысында әйткәндә, мин бу тимер эше буенча элек видеолар караган, чөнки мин үземнең эшемне башлаганда мин төрле бизнес яктарын карадым инде, нимәле акча эшләргә була. Нимдә һөнәр алырга дип. Шуның өчен бәлки кызык булмагандыр. Алдан карап белһәң дә, беренче урын булманы әле. Чөнки мин
теоретически белдем, а практически эшләгәнем Бер яктан мин Искәндәр менән тагыла килешәм, чөнки бер генә өйрәнүдә тукталып калырга ярамай, ул дөрес әйтә. Ну, уны эшләр кирәк бит. Мин Әлбәттә, уны эшләргә кирәк. Ысынлап та егеттер. Әйтү менән. Әбәй, Лия, егетләребез был эштең ямен генә күрмәгән. Улар өчен был ничектер кызык та булмаган кебек. Шулай. Әлбәттә, оста бәлки ысынлап та тагыла моторрак семәрләр эшләйләр, бәлки ул ягы безгә караңгы. егеттер һәр үдегезгә нык ышанаһыгыз моны. Юк. Нык ышанаһыгыз үдегезгә. Без бит әйтмәбез, бу эш безгә нык еңел генә бирелде. Бу эште эшләү нык еңел дип. Егетләр, кулдарыгызда ошондай планшеттар һәм маркерлар бар. Безнең иң яхшы эште остабыз билдәләп баһалап үтте. Безгә хәзер был эште ничектер эшләй алмаган, насар эшләгән, ничектер егел караган, я булмаһа һезгә гомумән охшамаган, бүген һезгә охшамаган кешенең исемен язып, үзегезнең фикерегезне аңлатып, дәлилләп китәргә кирәк. Һезгә вакыт бирәбез. Төптән уйлайбыз, һәр яклап та уйлайбыз. Һәм ошо егеттең исемен язабыз. Кем беренче булып әйткегә килә? Мөмкин мин. Мин дә әйт. Мин бүгенге көндә Салават Зәйдиновтың исемен яздым бында. Чөнки ул безнең эште башан арагына хәтле апарып иткермәне. Шуга карай моның исемде яздым. Һәм киләсәктә ул үзен икенчеләрәк тотыр дип өметләнәм. Чөнки бер команда һәм бер-берне хөрмәт итеп карап йөрергә тиеш бит. Һез команда түгел, һез конкуренттар, Салават, һин яңлашаһың. Һин куанмадыңмы ни? Бу бит һиңә Мария өстәй. Әйе. Салават та аны конкурентты күрмә. Һинең фикерең аңлашылды. Ирек, һин нимә әйтерһең? Минем фикеремдә Салават менән охшаш. Мин дә Салаватты язарга булдым. Егет кешегә бу хас түгел инде, эшен ташлап чыгарга. Минем фикерем шул. Мин Буранбайды яздым. Чөнки без әлегә танышбыз инде. Ул бик күп шаярта. Шаяртуы егетләрне көлдерә инде, но иногда нык иттереп төрттөрә бара инде. Раян тимирде станокка тыкканда арттан тотып торды, камасауланды инде. Беренчедән техника безопасности бозды. Чөнки кешегә камасауларга ярамай. Шул яктан миңа охшаманы инде. Шуга да мен Буранбайды яздым инде. Буранда һин кабул итәсеңме? Бер яктан әлбәттә Искәндәр дөрес әйтәләр, бу бит кешенең үзеннән тора. Ул кеше шаяртуды аңлаймы яктан? Әмма бу шаяртуга кайтканда, хәвефсезлеккә килгәндә. Хәвефсезлеккә килгәндә минем уйлавымча унда бернинди куркыныч нәмә юк. Чөнки Тимир унда яйлап кына һөрәп ала, һәм Раян Тимирде устанокка әле индермәгән инде. Мин тышта генә тотып тордым. Юк, бунда түгел. Шул, әшәйтмәм. Ана күрәйме, илме? Мин уны менән дус буларак шаярдым, Раян. Әлбәттә мин уның белән дус буларак шаярдым. Мин ныграк шаяртыр идем. Әле Раян төшеп калган. Юк, әлбәттә ничек мине төшереп калдыра. Мин яздым. Ирек дип. Ни өчен безнең еңүсегә каршы? Чөнки иң берсеннән әйтеп үтәм, офта буенча ул дөрес баһа бирмәде дип уйлыйм. Һинең эшең ергә тешин димәк. Әйе. Алтын биләвесте Алтын һитәгә тешин, әйе, әлбәттә. Чөнки офта без эштәрдә беттек, халдык. Офта тикшерүгә тотынды идек. Һәм килештәй минең ишемдә алды, караны, аптырап китте. Ул самый нисек әйтәм икән. Иң яхшы матур уның хис тойгылары йөзенә сыккан иде. Яшә алып киттем. Юлайда булдым мин беренче атыштан атаям горларында. Шуннан тотынды, Иректең эшен алдыла, уларның Һинекен алып тушында. Минекен алып тушында. Хис тойгыларын күрмәдем. Иректең эшен карап торганда, уның әйе, һәйбәт дип әйтте. Раяндың эшеле бик матур ине. Еңеүде гадел алганмындыр дип хынайм. Дамир агай офта уның күзләре һәйбәтрәк күрәләр бездекенә караганда. Алмаз. Мин Салаваттың һәм Ирек күзләренә кушылам. Салават Зәйдинов чөнки үзен кулда тотманы, эшен эшләп бетмәне. Егет кеше булып эшләргә тиеш түгел.
Кустым. Какой? Һинең өсөн. Һәм бит үзең дә еренә еткереп эшләмәнең. Еткерді дейді әлі үшін. Мин эште иткердем, эшләнем, әмма ләкин Салаватка бүген күп һүз кагылды, ни дип әйтә берек мөмкин дә яздым. Мин әлбиттә бөтә егетләрнең һүзләрен тыңладым һәм мин бит эш барышында сыгып иткәс, мин аларның ничек эшләгәннәрен күрмәдем һәм уларны мин баһалай алмыйм. Һәм улар белән һөйләшергә лә вакытым булмады. Шуга ла мин берәү дә яза алмагас, беркем дә инде. Ничек әйтергә. Һәм шуга ла артабан эшләрдә улар менән бергә эшләп, уларда баһалармын. Үз гаебеңде һин таныйсың, шулаймы? Әлбиттә, мин алай эшләргә тиеш түгелмен һәм мин уйланып хәзер артабан көрәш ясакмын. Егеттәр, Салаваттың әлеге җавабын нисек кабул итәһегез? Дөресме? Әлбиттә, афарин. Был ысын егеттәрсә, шулаймы? Ул әлбиттә. Үз хатаңды таный белү ул да зур кыюлык. Афарин. Безнең Буранбай гына калды, һин кемдә яздың? Мин бер генә кешене язмадым. Уста. Мин үз кешене яздым. Ойда буламыни. Салават Зәйнетдинов әлбиттә бөтәһе лә әйтеп үтте. Мин дә өстәп түгел инде шул хәлләрдә әзрәк кабатлап үтәм. Ул бит егеттәрсә түгел, егет кеше башлагас эшләп үтәргә тиеш. Бөтен кеше алдында валу холкыңды күрәтү бик тә егетләргә хас түгел. Һәм әлбиттә яңа үзенең гаебен тануы ул бик яхшы. Менә был уның кылыгы бик егеттәрсә булды. Шуга һиңа афарин. Артабанда һәйбәт итеп эшләрһең, был холкыңды күрәтмәгән үзеңне кулында тотып. Һәм дә мин уйлавымча берсе булдырга ла сага алырһың дип ышанам. Һәм икенче кеше ул алмас. Чөнки ул бик еңел каранды был эшкә. Ул иң адак торды һәм иң адак эшкә тотынды. Ул вакытта ул нык кына итеп өйрәнеп, иң һәйбәте эшләргә уның мөмкинчелекләре бик күп иде. Тик шуга карамастан ул еңел каранды был эшкә һәм ике дөнья бер мөрья. Дигән һәмәк шулай килеп чыкты инде. Һәм өченче кеше безнең тагын бер Салават Хафизов. Ул әлбиттә иң өлкәне безнең арала. Бәлки шулай булырга тиештер, тик минең фикерем буенча ул үзе нык өстен куя безнең карата. Әлбиттә без һиңа кусты, әйе. Тик һин безнең фикердә колагыңа һалмайың, әлбиттә, типа, кустым дигән һәмәгәрә карайың һәм шуны миңа охшамын. Әлбиттә, был бәйге булгас бөтенләй бер тиң булырга тиеш. Проекттың кануннары буенча без бер генә кешене һайларга тиеш. Шуга әлеге хәлдә бөтенләй дә күрһәтеп, һин бер кешене ике калдыр. кешене әйе сыйырга тиешһең. Кешене алырсың. Буранбай безнең алдан ук бөтәһенә лә каршы сыгыш яһаган кебек тоела түгелме? Адактан Буранбай һиңә бөтәһе лә һиңә ябырылмаһын. Мин бит бүгенге хәл буенча гына әйтәм. Һин эш буенча әйтмәйң, әлеге вакытта, мин ошо вакытка яздым. Шуга мин һине сыйып ташлайм. Киләһе, кемде сыя? Яна мине калды. Үлсәүдәрне куй. Улай булмай, үлсәүдәрне куй. Кем булды? Салават калды. Ни өчен мин Алмазды сыйдым? Чөнки Алмазга ул әйтүенчә охшамаһа ла, еңел караһа ла, ул барыбер нисек кенә булһа, ул эшен адагына yetkерде. Ул насар булдымы, яхшы булдымы, нисек кенә булһа, ул адагына yetkерде. Димәк, безнең Салаватка каршы 4 кеше тавыш бирде. Әмма борсылма, без проекттан бер кемне лә куып сармайбыз. Бул ошондай индидер фикер алышу гына көн җидентеһе буенча. Егетләрнең фикерләрен аңланык, арагызда бик кызыклы фикерләр дә булды. Әмма төп еңүсене әлбиттә тамашачылар билгеләячәк. Безнең остабыз иректе белеп үтте, безнең телевизор караучылар кемне билделәр һәм кемесен тавыш бирер. Буның өчен bash.news сайтына инеп, бер генә нөктәгә басырга кирәк. Безнең менән калыгыз, һау булыгыз. Егет! Егетләр дөрес әйтте һәм мин буны тыңладым. Һәм мин бу әйтүләр менән бик ризамын. Киләһе бәйгеләрдә мин үземне көчлерәк тотасакмын һәм көрәшәсакмын. Һәм егетләр дөрес әйтте, шуга ла үземне катырак тотасакмын.